Ane ɗon ɓe ujo ɗisi men heɓi balɗere ga ara réserve weere kañum nen ɗum juste on erto aron fuɗɗo ɗon hara ɗo yewta hara lani fof jogodirde bismillah rahmani rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ɓawa e yettugol allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towɗo seniɗo handuɗo e yettede waɗɗo en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jaaɓe moftani allah muhammadu sallllahu alayhi wa sallam toroɗen mo jeejemmo yo juulu ene laaɗo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o mo o nuli e meɗen saabu yurmede yo juule sahaba ɓen fou o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan allah tawra ka dina jokkuɗen allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe heɗade wonɓe seedade fewdo ɗo haray hande woni fuɗɗagol nde deftere men ɗo ka fuɗɗode mayre deftere wiyetede alwajizu fi aqidati salafi salih ahli sunnati wal jamaa nde deftere ɗo ko hombo wallifinde ko wiyeteɗo abdoullah ibnu abdi alhamid al athari deftere nden ko honɗum yewta fi muɗum ko fi aqida finde neɗɗo on ko honɗum o hani fiɓude o haɓɓa ha ŋeera o hoolo o hoɗɗo o tekito o gomɗina hakkunde makko e allah hakkunde makko e nulaɗo allah on hakkunde makko e nulaɓe allah e annabaɓe allah attinoɓe hakkunde makko e defte ɗe allah cippinnoɗen e alqur'anare nden telen ka malaikaɓe ko honɗum ko fiɓata e ñande dargal e koddori e allah on ɗiɗo e ko jokki ɗiɗo no waɗi caloy 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 nder ton ko ɗum ɗon nde deftere wolata fi muɗum ko wiyete kon al aqida ko deftere himmude nde janɗa foti ɗen andi on fannuɗon ko wiyete aqida kon finde e tawhid no wallifa defte busgila neeɓi ɓoddo imam ahmadu en no wallifi bal ko attiɓe no wallifa fi muɗum no yewta fi muɗum moƴƴi kono oɗo o suutu ko tawata ko ɗum ɗo ɓuri sellude nanodirgol e ƴiye alqur'ana ɗen e hadisaji larɗi sallllahu alayhi wa sallam no yimɓe moƴƴuɓe attinoɓen no ɓe famiri noon ɗum ko sahaba ɓen e tabi'ina en a imma en e heeduɓe ɗon ɓen ko ɗum waɗi nde deftere ɗo julɗo wo julɗo no foti e janngude nde o faama nde sabu nakka dambugal mayre ɗo hinde jeeya e ɓurɗe moƴƴude ɗen ko ɗum waɗi en jantoto ɗo karmokoɓe mantuɓe deftere nden ko wiyete ko tagrir e karmokoɓe kummaluɓe o zamanu men ɗo hara ko tigi tiguiɓe ɓen hiɓe wacci deftere nden hiɓe mantinde moƴƴi en janggay konnguɗi maɓɓe ɗin ɗum ɗo ko ɗum waɗi no gasa ɗo darsuji ɗiɗi fof hara en fuɗɗaki taw ko wallifiɗo on wowli kon fiyo en andu qima nde deftere andugol valeur mayre ko se en andi ko ɓe karamokoɓe hooloraɓe fewɗo enen ɓe hoolorɗen ɓen fewdo ɗo ko honɗum ɓe wi e fi nde deftere andi si tawi a anda an fi hunde ko anduɓe fi mayre ɓe landotoɗa si ɓe innima ɗum ɗo no moƴƴi soodu ɗum ɗo ɗum wela heɓude
a heɓi kanŋe a heɓi ko ɗaɓɓete ko a wakkiloto kisan si ɓe amintinima kadi ɓe nono ɗum ɗo ɗum min dosi komi mi sodata min ɗum moƴƴa a amay ɗum waɗi en jantoto inchallahu konnguɗi ko ɓen ɗon ɓe wowli kon fuɗɗoren taw muuluɗo ngal muuluwal ɗo deftere nde nde muulama muuluje bus nde tradisama kadi e haalaji buy kono ngal muuluwal kesal ɗo ngal ɗo no ɓeyda laɓɓinede joni noon jon imprimerie on kankadi no woodi ko o wowli fi deftere nden ɓe waɗi ɗo jogi ɓe deftere naɓe ɓe ndaaru ka fuɗɗode muqaddimatu at-tab'a al-jadida na muqaddima ko avant propos mi mana koko daɗɗirte kon fi yewtugol fi hunde fuɗɗode nden naatirgal ngal nde muulande heyre ɗo muuluɓe ɓen ɓe wi honɗum ɓe wi ɗo alhamdulillahi rabbil alamin ɓe fuɗɗori ko hana fuɗɗorede kon yettugol Allah jarnugol Allah mantugol Allah julɗo kala ko o watta yo fuɗɗor taw yettugol Allah sabu ko Allah newnata ha piiji ɗi wawa newade e wi yettore wodani Allah jeyɗo tagore nden wassalatu wassalamu ala rasulillah julde nden e kisiye on woni e hoore nelaɗo Allah on khatimin nabiyina timmode annabaɓe ɓen wa ala alihi yo ɗum wonu kadi e hoore yimɓe suudu makko ndum bele bo makko on siɓɓe makko ɓen e geɗalɓe makko e sonnaɓe makko ɓen wa sahbihi e wondiɓe makko ɓen kadi yo julde Allah e kisi Allah woni e hoore muɗum waman walahu e kala jinganɗo mo kanko nelaɗo e suɓimo bakodir e makko wala ko heftodirgol ko heedodirgol ko jogodirgol ila yawmiddin ha ñalolma joddidina Allah taw hara enen kadi en wonali e al e wonali e sahabu kono wonen man wala Allah taw hara nahanu no wali rasulallahi sallallahu alaihi wasallam no walihi bi hubbihi wa bi hubbi ma yuhibbuhu wa bi hubbi man ahabbahu o wi amma ba'da si ɗum ɗo feƴƴi fa inna min fadlillahi ta'ala alayya kanko muuluɗo deftere nden on na walli fi ɗon nde muuluɗo on jon imprimerie on o wi no jeeya e ɓural Allah ngal Allah moƴƴi e hoore an wa kana fadluhu alayya adiman o addi ka haala ɗo o lombi ka ko ɗo wiyete jumla muqhama telen ka nahu ko ukkutugol yewtere e hakkunde yewtere tokkodirnode kono harande yewtere ɗon kan jeyaka e ani woncita yewtere adda yewtere janande tumba nder ɗon no wiyete al jumla al muqhama ma al jumla al itiradiyya o wi ɓural Allah ngal noon e hoore an no mawni no jeeya e ɓural Allah ngal an laqiya hadha al kitabu qabulan min al qurra'i nde deftere ɗo nde hawrata nde heɓata jaɓegol ka jangoɓe ɓen yimɓe jangoɓe defte ɓen ɓe jaɓinde ɓe weltorinde ɓe janginde o wi ɓayno ko kanko muuli nde o wi kanko a muulugol deftere nde marsa nde yiɗe nde saakito ha ɗum ɗon ko mulɗa ko lanna inne kadi ɓeydu kadi fayin ɗum ko ɓural no wela njulajo ha ɓay muuloɓen ɓe muulirta ni tum haray ɓe metta kolli e muɗum sago maɓɓe defte ɗen ko yo ɗe marsu o wi lillahi alhamdu wal minnatu ko Allah jeyi yettore nden ko kanko jeyi kadi dokkal ngal kanko waɗi ɗum ɗo mimma adda ko tawata addi ila nafadi tabatihi assabiqa ɗum addi sabu jangoɓe fewtugol nde deftere ɓe yiɗa nde deftere ɓe janga nde ɗum addi lannugol muuluwal mayre aranal ngal wa hina azamtu ala i'adati tabihi tuma nde mi fellutuno noon fillitagol kadi muulugol nde muuluwal go'o kana haqqan alayya o wi tawi no waɗɗimi
an andura fihi nde mi darata nde deftere ɗo kadi hina idin on tumati fa adaftu ilayhi mi ɓeyditi e mayre ashiya'a piiji ahsabu ha miɗo tañƴini ɗin ɗon piiji muhimmatan hiɗi himmi wa naqahtuhu mi laɓɓini deftere nde mi suɓi mi suuti naqaha ko ittugol kala ko tawata labinta hunde nden bayda anna athmana ma mazdanat bihi hadihi tab'atu ljadidatu bayda kono tun anna athmana ko ɓuri jogade coggu ɓuri jogade valeur mazdanat bihi hadihi tab'atu ljadidatu ko ngal muuluwal kesal ɗo cuɗori isdanat ko ngal muuluwal kesal ɗo ko ngal cuɗori o wi murajaatun ko dartanɗe wa taqdimatun e ardinanɗe jalilatum mawnuɗe latifatum newiɗe moƴƴude min amathili ahlil ilmi jeyaɓe e pireteɓe misal e jomiraɓe gande ɓurɓe moƴƴude e jomiraɓe gande alladina ɓen tafaddalu ɓe moƴƴike tum bi qira'atil kitabi janngugol deftere nden wa tasdidihi e fewnugol ko tawata no hani wurtude e nder deftere nden wahum ɓenle ɓe karama koɓe ɗo o wi mana kanko ɗo muulwal kingal ngal ko nde atta muulede kon ɗi konnguru ɓe karama koɓe ɗo alano ton jon noon ɓay ko o muuluno kiɗɗum kon ɗum ɗo lanni few sodama ka marché lanni few ta yimɓe no hittini fi deftere nden ɓe yi nafoore mayre on ɓay o falama fillitade tawi ɓeɗo karama ko ɓe jangi deftere nden tafaddalu yani ko jangirgol na doole ko darugol tun janga ɓay ɓe jangide ɓe yii haqiqa wonɗo ton o nafoore wonde ton nde moƴƴere wonde ton nden mo be windi ko yii kon e deftere nden joni noon kanko muuluɗo on o ƴetti ɗin konngudi ɓen o addini yeeso ɗo tawa o wi ɓen noon karama koɓe jannguɓe nde deftere ha gayni waɗi muraja wiltitago deftere janga ɓorde ka fuɗɗi ha ka hatti adda noon kañum ko honɗum yii ɓeɗo hinoɓe ɗo sahibul fadilati alcheikhu allamatu abdoullah ibne abdirahman aljibrin oɗo ko karamakojo kummalujo ko jeeyaɗo e hayto kibare ulama e ka saudi to immo on wa maali alcheikh salih ibne abdul aziz ali cheikh wasiru shu'uni islamiyya wasiru ashu'uni islamiyati wal awqafi wa da'wati wal irshad oɗo cheikh salih alu cheikh si innama alu cheikh saudi haray ko jeeyaɗo e ɓeygure a cheikh mouhammad ibne abdul wahab sinama al saoud ko ɓeygure lanɗo on almalik abdoul aziz sinnama alu cheikh haray ko gorol ko ɓeygure ko gueɗalɓe ma taniraɓe ma tantiraɓe cheikh mouhammad ibne abdoul wahab rahimahullah ko oɗo woni ministre halfinaɗo fi dina kan saoudi e waqfuji ɗin e noddani ɗum e wurtugol ngol tammo on wa fadilatu cheikh addocteur nasir ibne abdilkarim al aql ustadu qismi l aqidati bi jamiati l imam mouhammad bun saoud al islamia oɗo ko ustadu ko professeur jo agréé telenka département aqida e o université wiyeteɗo jamiati l imam mouhammad bun saoud al islamia wonɗo ar riyad nayabo on wa fadilatu cheikh al ustadu docteur mouhammad bun abdirahman al khumayis oɗo ustad qismi l aqidati bi jamiati l imam mouhammad bun saoud al islamia oɗo kadi fayin ko professeur agréé e o département mo wowluɗen ɗa nane e nder o université mo wowluɗen kadi fayin كما قرئ الكتاب في عدة حلقات على شيخنا الجليل شيخ الحنابلة سماحة الشيخ العلامة الإمام عبد الله بن عبد العزيز الأقيلي حفظه الله
فأثنى على الكتاب ووصى بتدريسه وتوزيعه فجزاه الله خيرا. ونواني دفتر نجانغا مكادي halaqaji halaga ko darsuji ko ka moɓodirte jangge o karama kojo ɗo andaɗo minama cheikhul hanabila mana hambaliyankoɓe fayde haray hande ɓe mara ɓuuri makko e hoore ɓen o jeeya o wiyeteɗo abdullah ibn abdul aziz al uqayl. وكذلك قام بمراجعة الكتاب كل من صاحب الفضيلة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وأتحفني بآرائه الثاقبة ونظراته الموفقة. ونوننو ndarti deftere nde yiltiti janginde moƴƴi ndaari si tawi ella na toon ma si ella ala toon o karama kojo andaɗo ɗo o wiyete cheikh salih fawzan il fawzan yani kanko jogi deftere wiyeten almulakhasul fiqhi nde wonde nge janginde halagaji men goo o wi ɗon wo atahafa ko waɗangol ma moƴƴereji addangol ma hunde nde faalaɗa weltine o wi pehe makko ara thaqiba ko pehe tufoje pehe seeɓuɗe pehe hawrodirɗe ko ɗaɓɓa ko. wa maali cheikh salih ibne abdirahman al husayin oɗo raisul am li shu'uni al masjid al harami wal masjid al nabawi wa afarani bi taswibatihi sadidati wa araihi nayirati. oɗo hari ko kanko wonno hoore haramji ɗin ɗiɗi makka e madina julinde makka e julinde madina kanko wonno law ci cheikh abdourahmane as-Sudais ƴetti. wa fadilati cheikh الدكتور عبد المحسن ابن عبد العزيز العسكر oɗo kadi udu hayati tadris بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأفادني كثيرا بتصويباته وآرائه السديدة. وطبع الكتاب في أكثر من دولة وإن دفتر دون مولامة الليد بوي بيجي بوي وبعدة طبعات دمول رامة كدي مولان بوس. ومن بين هذه الطبعات نجاء دم مولان دون طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة نجاء مولان دين nde mulama e o imprimerie ɗo imprimerie wiyeteɗo mujamma almalik fahad roi fahad wanno imprimerie moderne jeeyaɗo e imprimerie ji ɓurɗi moƴƴude ɗin aduna on ka qualité o waɗimo madinatu munawwara o waɗimo hisisan fi ko muulire alqur'anare nden kono joni ɓe watti mulugol toon defte goɗɗo goo defte sunna goɗɗe goo defte hadith defte fiqhu nde deftere nde muulama ɗon ka alqur'ana muulete ɗon madina. o wi wa turjima alkitabu aidan ila iddati lugatin hayyatin deftere nden nde traduisama kadi e haalaji wurɗi buy hayya ɗo na boddi ko mana ko haalaji wurɗi ɗin wano english e français e dutch e portugais e espagnol e ko wayta wana noon. wa kullu dhalika tamma bi fadlillahi ta'ala wa mannihi wa karamihi ɗum ɗo fof timmi kono ko e ɓural allah e dokkal allah e teddungal allah. fali haula'i jami'an shukriya الصادقة وأسأل المولى عز وجل أن يضاعف لهم المثوبة ويرفع لهم الدرجات لقاء ما أسدوا وكفاء ما بذلوا وأن ينفع المسلمين بعلمهم. جزى الله تعالى الجميع خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة والعطاء إنه سميع مجيب الدعوات. أو يبدو فو yettugol an gongugol ngol jarnugol an gongugol ngol mi okkiɓe mi waɗaniɓe ɗum ɓeɗo hiɓe hande e jarnede mi hani e mantede mi jarniɓe jarnugol wondugol e gonga na jarni kinnagol dey. o wi miɗo tori allah subahana taala yo allahu sowanɓe joddi ko o yoɓata ɓe kon o towna darajaji maɓɓe ɗin saabu ko ɓe okki kon e ko ɓe waɗi kon gandal maɓɓe e dokkal maɓɓe fi nde deftere ɗo
yo allahu nafir julɓe ɓen gandal ɓeɗo karamakoɓe lintaɓe ɗo e karamakoɓe goo. yo allah yoɓu fof joddi moƴƴiri o mawnina ko yoɓi kon. o wi kama asalu llaha taala an yadaa li hadihi tabati alqabula, wonno o wimiɗo tori allah yo allah waɗan e nde mulande ɗo jaɓegol, yada wallinalngol ko waɗangol nde mulande ɗo yo nde jaɓe yimɓe ɓen janga. wa an yaj'alaha khalisatan li wajhi lkarim, o waɗa nde mulande ɗo kadi harano laaɓi koye sabu makko tun hara waɗira. wa an yataqabbalaha minni, yo jaɓanan nde mulande ɗo. wa yaddikhira li thawabaha, o marananmi joddi mum ndin ha ñandal ngal. wa an yanfa biha almuslimina, o nafira nde mulande ɗo kadi julɓe ɓen. innahu waliyu dhalika, ko kanko woni heeduɗo e ɗum, kanko gaynata ɗum. wa sallallahu wa sallama wa baraka ala alhadi albashir wa siraji almunir wa ala alihi wa sahbihi ajmain. wi katabahu raji rahmati rabbihi alghafuri abi muhammadin. sina hara o waɗi hikaya, si tawini ko hikaya no sella abu, kono sina ɗum ko abi muhammadin abdillah ibne abdilhamid al athari. ɗum ko hawri ko ñande 13 rabiu thani 1428 neeɓi. ɗum tumati harla jami woni tagdim arano on ni. joni noon ɓe karamakoɓe lintaɓe to hino konnguɗi maɓɓe ɗin ɗo, ko honɗum ɓe yewti fi nde deftere. tagdim fadilati cheikh al allama abdillah ibne abdirrahman al jibrin. oɗo karamakojo ko honɗum o wi e nde deftere. o wi alhamdulillahi alwahidi al ahadi al fardi samadi alladi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, ahmaduhu wa ashkuruhu hamdan la yanfadu, afdala ما ينبغي أن يحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشركاء وتفرد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين أو المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. ɓawo yettuгol Allah goto weddiɗo wonɗo goto, al ahad al wahid ko goto, al ahad wonɗo goto bajjo, al fardu telɗuɗo wonɗo mo ala ɗimmo, assamadu fandeteɗo fantorteɗo, allazi lam yalid walam yulad, o jibinali o jibinaka, walam yakun lahu kufuwan ahad, o ala hay goto yerujo e ɓidirteɗo e nando. o wi miɗo yettamo yettore jarnugol nde lannata, ko ɓuri moƴƴude ko ɗaɓɓa kon no o yettirteno. miɗo seedo wonde retoɗa sono Allah kanko tun, o ala kafidiɗo, o senike, o laaɓi, o woɗɗitike gaye kafidiɓe, o weddike kanko tun. yo Allah juuɗe laɗame Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o juula e suɓaɓe ɓen fop, tentiri Muhammad e ɓeygure mum nden, sahabaɓe mum ɓen e kala rewɗo Allah. o wi amma bar si ɗum ɗo feƴƴi, faqad qara'atu hadha alkitaba almusamma, mi jangi nde deftere wi'etende alwajizu fi aqidati salafi salih ahli sunnati wal jamaa. mi jangi nde deftere wi'etende ni, ɗum ko ndende fontuɗe yeeso men ɗo. fa wajadtuhu, mi tawi nde deftere kitaban ko deftere qayyiman, foccinde fewde joginde valeur. qayyim no feewi, no hawrodiri e ko ɗaɓɓa kon. tagayyada fihi bil qawli assawabi, o tagayyada mana iltazama, o waɗɗintinni, o haɓɓiti kanko, o tongiti e nder deftere nden, kanko walli fiɗon konngol wondugol e sawaba ngol, yani o nangali yarugol ɗa yaraɗa adda konnguɗi, ɓeɗo wi ɗum, ɓe wi ɗum, ɓe wi ɗum, o addi tun ko woni sawaba kon, o addi ɗum ɗon. waltazama ma yuayiduhu dalil, o waɗɗintinni, o jogori ko tawata ko dalil sembinta kon. wa dalil woni konnguɗi goo, haray wowlu ɗon wowlu tun kono mara dalil, mara ko dalilji lowɗi, kono kanko o hatti pet beru konnguɗi jogiiɗi dalil, tawa dalil no sembini ngol konngol. sabuna tasakuye en wona wowluɗo on, ko dalil konngol ko wowli kon. wa dhikri qawli ahli sunnati wal hadithi fi tawhidi bi anwa'ihi, o hatti kadi e jantagol konnguɗi yimɓe sunna, yimɓe hadith, fii ka wotinigol Allah e noneji wotinigol Allah ngol. andi tawhidul uluhiya wal rububiyya wal asma was sifat wal iman, e fi gomɗinal ngal arkanul iman, wal qada'i wal qadari, e ñawore nden e koddori Allah on.
wa akthari ma yataallaqu bil mu'taqidi sahih e ko heewi kon ko ɓuri heewde kon ko yowodiri e finde sellude nden o berɗum ɗon o addi o yondinori kadi ko mari dalil kon walam yata'arrad li munaqashati aqwali mubtadi'ati ahli at-ta'wili wat tahrifi o weeɓitanaki ta'arrada ko ukkagol o ukkaki o weeɓitanaki wiɗodirgol munaqasha ko wiɗodirgol wittugol wiɗodira konguɗe yimɓe sincuɓe mubtadi'a ko jokku waɓɓe bide aji sincuɓe ahli ta'wil yimɓe e ɓoyloɓe firoji ta'wil ko ittugol konngol ngol e ko ngol tindinta ko feeñi kon naɓa e ko ngol tindinta kono hara feeña kono hara no kañum no marani ɗum ton laawol inna joni jungo aliyad sinnama jungo ko ngoɗo ɗum ɗon feeñe konngol ngol waɗgol tawil inna ko fanda ko doole ɗum ko ɗum wiyete ta'wil no woodi ta'wiliji go jaɓeteɗi no woodi ta'wiliji goɗɗi jaɓatake en jantoy to yeeso feddeji buy ka ƴi'e arɗe fi inɗe Allah ɗen e sifaji Allah ɗin hiɓe naɓiri ɗum e selini goudron on rewni ɗum e laawoy quartier ɗum woni ta'wil on tigui waɗi ɗum ta'wil o wi ɗin konguɗi ɓen o memali ɗin fep o ƴettalde wat tahrif ko waylutugol ko ittugol goɗɗum adda goɗɗum go place muɗum harrafa wano alyahud e annasara gerdi defte mum ɗen no woodi kadi e feddeji julɓe goo ɓe wawata montugol alqur'ana montatako hadisa sa sallam montako ɓay sa montiɗo no woodi nokkugo kono ko honɗum ɓe waɗiri tahrif ko ma'anaji ɗin ɓe itti ko nelaɗo e sahaba muɗum no ɓe firiri noon kamɓe ɓe firiri none goo o wi ɗin konguɗi ɓen o ukkake ɗum few o ukkake ɗum ɗon few o wi wa awrada min al adillati ma yakunu muqni'an kafiyan liman qasada al haqqa wassawaba o jolni o addi dalilji ɗi tawata ɗin ɗon no wawi wonde muqni'an ko ɗi yondinayɗi egna ko yani ko jaɓingol inna joni ko wiɗa ɗo ko mi hoolike mi jaɓi agna'tuhu mi convainquimo ha o jaɓi o wi o addi konguɗi welɗi jaɓude kafiyan yonayɗi kadi liman qasada al haqqa wa sawaba wonande faandiɗo goonga faandi sawaba hawrodirgol eko ɗaɓɓako wa nagala an ahli sunnati wal jama'ati wa salafi l ummati o eggi e yimɓe sunna ɓen yimɓe jama ɓen e attiɓe ɗe mofte ɗo ma yufidu kono nafa kono holla tamassukahum jogitagol ɓe biddalili dalil wa bu'dahum e woɗɗitagol ɓe anil bida e ga e piiji sincaɗi wal muhdathati e piiji e addaɗi kesum o jantoy to konguɗi ɓorde e nelaɗo sallllahu alih wa sallam ha e sahabaɓe makko ha e tabi'inan heeduɓe ɗon ɓe ha e tabi'inan ha e almami ɓe nayo konguɗi ko ɓe wowli kon fi hollugol wonde neɗɗo on ko dalil selluɗo on o jokkata ka diina hiɓe rentini kadi jokkugol piiji sinca ɗin ka diina e garo e konguɗi maɓɓe konngol gotol taban o ɗuɗɗinali kono mo beehimo addani ɗum konguɗi seeɗa beru ko on tigui ɓay deftene na yañude ha beru ko hollata wonde ko honno woni position o almami ɗo e ɓe yimɓe wonɓe sincude piiji ka diina baka ka diina tawana ka diina jeeya fa jasahu llahu hayran kanko karamakojo on o wi yo Allah yoɓu o karamakojo wallifiɗo ɗo moƴƴere wa athabahu o mbarjitamo ala husni maqsadihi e moƴƴugol fandare makko nden wallahu a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim katabahu abdourahman aw abdoullah ibne abdirahman aljibrin ɗum ko hawri ko 13 saba 1421 الهجرة النبوية تقديم معالي الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ أودو وني مينيستر أفير إسلاميك أون سعودي
kanko kadi ko honɗum o wowli fiinde deftere ɗo o wi alhamdulillah yettore wodani Allah almutafarridi weddorɗo bi sifatil kamali sifaji timmal wal jamali e ngari wal jalali e mangu sifaji makko ɗin ka timmugol e ka labegol e ka mawnugol alama o kafi ahmaduhu taala miɗo yettamo o towi wa ashkuruhu miɗo jarnamo ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah miɗo seedo wonde Allahu on o ala mo o kafidi fil uluhiyati ka allankagal makko wala nidda lahu o ala yerodiɗo fi rububiyatihi ka jeeyal makko wala mathila lahu o ala mo o eɓɓidirte fi asma'ihi wa sifatihi ka inɗe makko e ka sifaji makko laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir ka alqur'ana Allah wi en ka alqur'an ala wano makko kanko Allah hay hunde ko o nanowo ko o yi'owo wa ashhadu miɗo seedo anna muhammadan wonde muhammadu o abduhu ko jiyaɗo Allah wa rasuluhu kon laaɗo Allah almab'uthu ko o neliraɗo rahmatan sabu yurmegol lil alamina tagore nden arsalahu llahu allahu nelirimo bil huda peewal wa dinil haqqi e dina goonga li yukhrija annasa fi o yalti yimɓe ɓen min ibadati l ibadi e rewgol jiyaɓe ɓen ila ibadati rabbil ibadi faade e rewgol jeyɗo jiyaɓe ɓen ko nelaɗo nelete hari jiyaɓe goo no rewde jiyaɓe goo hari yimɓe no rewa yimɓe sabuna ko woni rewgol goɗɗo ko ɗoftagol mo ɗoftare few lappadade kala ko o wima ko ɗum yeddugol ala so o wi no harmi ko haysi ko Allah wi no harmi no dagi o wi no harmi a wiya yi no harmi so o wi no dagi haysi ko Allah wi no harmi a wiya yi no dagi ɗum ko dewal noon nelaɗo ari fi yaltingol yimɓe ɓen taɓe rewidir kamɓe yoɓe teddodir kono na yoɓe rewidir yoɓe rew hombo jeyɗo jiyaɓe ɓen on wa min jawril adiyani yo nelaɗo yalta yimɓe ɓen e dinaji wonduɗi e tooñe ila adl islam o naɓa ɓe ka nunɗal l'islam no woɗi dinaji goo tawa dinaji cippiɗi fof ko ɗi ardano ko nunɗal kono goɗɗi goo modifiyama piiji go ɓeydama nder toon tawi jaka sa jokki dina kan a tooñoyay ma dinaji ɗi ɓe créani hoore mum ka leydi ɗo dinaji créyaɗi ɗo dinaji wonduɗi e tooñe tawi yimɓe ɓen no jokki ɗum nelaɗo ari fi yaltingol ɓe ɗum adda ɓe e nunɗal l'islamu ngal wa min diqi dunia nelaɗo ari fi yaltingol yimɓe ɓen e ɓittere aduna ila sa'ati dunia wal akhirati o naɓa ɓe e yaajede aduna e yaajede l'akhira fa salawatu rabbi julɗele jeyɗo an on wa salamuhu e kisiye makko on kanko jeyɗo lan on alayhi woni e hoore o nulaɗo ɗo wa ala alihi e ɓeygure makko no yimɓe suudu makko ndu wa ashabi e wondiɓe makko ɓen ajimena ɓe fof maɓɓe amma baɗa si ɗum ɗo noon feƴƴi fakadi kana nasu gonɗi yimɓe ɓen wonino qabla mab'athi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko adi nulal nelaɗo muhammadu ngal hari ɓe woni fi jahiliyati jahala majjiyankore majjunde yaishuna hiɓe wuuri fi dhulumatin immorde e niɓe mina shirki immorde e shirku wal jahali e majjere tawi ko ɗum ɓe andi ko e ɗum ɓe wuuri ko shirku imma shirku ma shirku saabu honɗum ko majjere ɓe anda hunde hiɓe wayi tum wa yahowo e niwre wa tusaytur alayhim alkhurafatu tawi no humbiti e hoore maɓɓe no jogiiɓe no ñaawaɓe no laamiɓe khurafatu piiji penale tun ɗayne khurafa koko moƴƴina no wawi ko wiyeten kuukuru no wawi ko wiyeten kuukuru ani ko hunde waɗa tun no fina tawa tun ina he ɗum andi ɗum wattake andi khurafa wano joni e nokkeli goo ka koɗoli meɗen ɓe innayi andi fitaɗo soppatake fo huula ɗon ni andi ɗo rewatake jemma andi ndu ka ɓunduɗo ƴogatake jemma andi ɗum ɗo wattake khurafa fo haran no jogui ɗon mirin wi no huula hari ka jahiliyatul jahala hari ko ɗum yimɓe ɓen wuuri e muɗum subhanallah wayatatahanuna fi nisaatin
hiɓe yuwidira tatahana ko unidirgol hiɓe unidira hiɓe yuwidira fi nisaatin e pawɗodire wasiraatin e cippiro gabaliyata ko leƴƴi yanko yagal hari ko ɗum wura fewdu majjiyanko ko tufidiro ko pawɗodiro ko yeddodiro tawa ko honno e hoore honɗo mahi ko leñol amen ngol menen min ɓuray on ɓurɓe woɓɓe wono yana e maɓɓe tun tooñe piya ɓe wara ɓe raɗo ɓe jatta yasbi baduhum badan woɓɓe maɓɓe nanga ɓeya maccinɗinna ɓe saba ko nangugol maccinɗinna wa yaqtulu baduhum badan woɓɓe maɓɓe wara ɓeya yaishuna fi takhallufin wa hamajiyatin wa furqatin hiɓe wuuri e luttutugol takhalluf ko iwtirgol ɓaawo ɓeyenna dawla mutakhallifa e ko état iwtirɗo ɓaawo adna on fof yahino yeeso kamɓe hay batte nduggu ko adna wone yaade kon ɓe yiyata e batte nduggu ɓe hewtata hentinoke no woodi leydi go miɗo andi kandi woni fayda ko noon ko wiyeten ko takhalluf si tawi ko ka laawi si tawi ko ka courant si tawi ka ndiyan si tawi ko ka sécurité ka gandal ka nunɗal ka piiji ɗin fof ɓe ɓaawo teri ɓe nangi bukkol ngol wonni hari fayda hay ngol feƴƴino hari ko noon ɓe wuuriri wa hamajiya ko wona gurdam mummunte yani ko barbariyagal tawata wawɗo on waɗa e mo wawata on ko o faala o luwa ala sharia ala e doy ala wa furga e sertugol waɗi pecce sendiri leƴƴi shi'aruhum ko honno wonno e slogan maɓɓe on woni sakkare maɓɓe nden ko ɓe yaltintinni ko ngol ɗo waman lam yadud an hawdihi bi silahihi yuhaddam waman la yadlimi nnasa yudlami waman lam yadud mo raɗaki mo riddali pottinali sakkaki an hawdihi wendu mundu bi silahi o sakkori ɗum kaafa makko kan ala makko on yuhaddam ndu yirbinte ndu liɓete waman la yadlimi nnasa mo toñali yimɓe ɓe yudlam kanko toñete hari ko noon ko tooñu fiwota tooñe sa yanale yimɓe ka yana ema hari ko noon kamɓe ɓe andiri mana ɗo waman lam yadud an hawdihi bi silahi ko joni sa waɗi masalan tuppal ma a waɗi basen a waɗi ndiyan e nokkure fi ka dabeji ma ɗin yara si a aynali ɗum ɗon dariɗa joguiɗa sawru taw arge o a luuboto ngeya ɗima ɗin jolata ko ɗum mana mum an e ɓeygure ma nden e jawdi ma ndin si a piyali yimɓe ɓe raɗiɗaɓe ɓe ara joni ɓe yana e maɓɓe hari ko noon woniri ko yomi tooñu tami tooñe subhanallah hari ko noon wonno haya toon goɗɗo hulata tooñugol kanko ko maapi gota o tooñe ta goɗɗo yani makko kono fi kanko yani e goɗɗo ɓayhimo ɓurimo o lorrimo kanko hakkitane makko ala hatta ida adina allahu li shamsi l islami an tushriqa ha noon allah newni o duŋini wonde nge nangue l'islamu yo nge jalbu noon ba'atha muhammadan o yimmini muhammad li yu'lina fi yo déclaran yo feññinan yo ewno lil bashariyati wonande neɗɗanke ɓandiyanke fop annahu wonde ko hani kon hey jama hey ɓiɓɓe adama la ilaha illallah reweteɗo ala si wona o wiyeteɗo allahu wala ma'buda bi haqqin siwahu ala reweteɗo e hoore gonga si wona o allinteɗo wi'e ko allah sina allahu on ala reweteɗo e hoore gonga sina allah ala o déclare ɗum lagadi jaa bitawhidi alladi huwa haqqullahi ala al abidi gomɗi nelaɗo addi tawhidi wotinɗingol allah ngol tawata ko haqqe allah wonɗo e hoore jiyaɓe ɓen wal ghayatu l udma min al khalqi ko ɗum woni fandare ɓurde mawde nden fi tagugol nde tagore ko allah tagiri nde tagore nde foppu mayre ko fi yo waɗe allah kanko ɗum
yo rewe kanko tun. Ɗum wasi o wi ka deftere makko wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mi tagirali jinnaji ɗin e yimɓe ɓen sina fiyo ɓe rewan. Salafu salih ɓe firi ɗum ɗo illa liyuwahhidun, si wona yo ɓe wotin ɗinnan na rewgol Allah ngol tun. Si a rewde Allah ɗa rewde ko wona Allah, haray a waɗali ha hande dewal ngal Allah ɗaɓɓirma ngal, ko ya rew Allah tun wotinɗinamo kanko tun e yo haray ko andu ko ɗum saabu ɗum o tagirma. bihi bu'itha rusulu, ko saabu o tawhidi ɗo nulaɓe fof nelira. Wa unzilatil kutubu, ko saabu ɗum defte ɗen fof cippinira, tawrata wo, injila wo, zaburu wo, suhuf ibrahim, alqur'ana wo e defte ɗen andaɗen fof ko saabu ɗum ɗe cippori fiyo Allah goto o rewe. Wa rufi'a min ajlihi alamul jihadi, ko saabu kadi o tawhidi wodinigol Allah ko ɗum darapo waɗugol jihadi ngol townira dow. Sabuna si tawi yimɓe ɓen no wotini Allah goto haɓatake. Sa wi ama yo haɓe jihadi yo waɗe wo, haray ko fi yo Allah yo wotin ɗinne. O wi ɗum ɗo 13 sanatan fi makkata wannabiyu yadu ilayhi, duuɓi 13 makka nelaɗo nodda e ɗum ɗo yo yimɓe yo wotini Allah, kono yimɓe woɗ Allah goto. Wa yagrisu judurahu fi a'maqi nufus, himo aawa bindere o tawhidi ɗo ka nder wonkiji, himo aawa ɗum fuɗi yo fuɗu ka wonkiji yimɓe ɓen. Wa yabni usasahu wa da'imahu fi suwayda'il qulubi, himo maha fondation o tawhidi ɗo e piliyeje mum, da'im piliyeje mum ɗen fi suwayda'il qulubi ka nder ka boofa kum ɓernde. Suwayda'il qulubi ka nder ɓernde netti, himo etto ɗum yo fuɗu ton, sabuna si tawhidi fuɗi ka e ɓernde nde nder ton ha ɗum tabiti ton, haray jom muɗum o heɓi jam. Wa yuthabbitu arkanahu fil wijdan, himo tabintinna kadi kanko nelaɗo tugale tawhidi ɗen fil wijdan ka so'ugol. Wijdan fof ko golle ɓernde, ko neɗɗo so'ata kon weltare e seytingol, hoolagol e hutagol, ko ɗum wiyete wujdan. Himo eto yo ɗum yo tabutu ton hatta tadaha sabiluhu lissalikina, ha laawol o tawhidi ɗo ɓangani, laaɓani, weetani naatoɓe e mum ɓe jokkoɓe ngol laawol ɓen. Wa banat maalimuhu liraghibin, ha feeñi ɓangi baana ko yaltutugol, ko feeñugol maalimuhu mandeji tawhidi ɗin liraghibina, wonande rerɗuɓe faalaɓe heɓugol tawhidi on. Fa adhara Allahu alhaqa, Allah feññini gonga kan. Wa azhaqa albatila, o mehi mere on, o itti o pottini fes. Zahaqa ko naɓugol, ko ittugol, ko muntugol, ko fittugol, o itti mere on fes. Wa adaati alqulubu, ɓerɗe ɗen ɗe jalbiri. Wa adaati alquluba anwaru tawhidi alkhalisi, jalbini ɓerɗe ɗen limiyeji annoraji tawhidi laaɓuɗo on. ɓerɗe ɗen jalbiri sabu tawhidi laaɓuɗo. fajalathu min awdari ashirki, na awdari shirki. Fajalathu annoraji tawhidi ɗin ɗi laɓɓini. Jala ko hentingol, ko laɓɓingol, ɓeyna jalat aynuhu, yitere makko no henti, no jalbi, no yiya. Annoraji tawhidi ɗin ɗi jalbini min awdari shirki, immorde e niɓe shirk. Awdar ko gayahib, ko zulumat. Wa saqalathu, e fitti ɗum laɓɓini. Saqlu wona joni vitre, si tawi mimaki a waɗi e muɗum, tundi waɗi e mum, a ari a waɗi a fitti, ɗum wiyete saqala. Wona noon kadi wono kaafa ma laɓi, kala ko tawata
ala buddum kañum no ɓowri lootugol ɗum laɓɓina ko saglu wiye sagalahu mana ɗi annoraji tawhidi laaɓuɗo on laɓɓini min adrani attandidi immorde e tuundi waɗugol allah waɗangol allah ɗimmo naddadahu no fira piiji ɗiɗi naddadahu ñaaɗugo inna men tawaka contestugol no wiye attandid yunaddid katabna bayanan wa naddadna fihi ma yajri fi kada wa kada wa kada joni piiji goo kone wadde e leyɗe goo ma association ji ma laamuji goo inna mene min weltora ɗum men ɗuma ɗum wiyete ko tandide wi wona waɗugol kaari e kaari no fota kaari e kaari ko gore ɗum kadi ko tandide ɗum wiyete nid ɗum ɗo ko konti ko uslub balir o addi ɗo wonde o tawhidi laaɓuɗo o loota e ɓerɗe ngo laɓɓina honno ngo ittata toon naaɗi salteji ɗi annduɗen ɗo wona microbe ji o ittata toon ko ittata toon ko shirku on shirku ko konti tuundi wona tuundi yi'otondi ono ko tuundi bondi o wi lagadi ja annabiyu sallllahu alayhi wa sallam gomɗin laaɗo allah on ari wal qulubu tawi ɓerɗe ɗen ardun jarda'u tawi ɓerɗe ɗen ko leydi no wayi ko misal kadi o addi ko leydi jarda ko leydi ndi fuɗɗata hunde leydi kare ardun jarda ko leydi ndi fuɗɗinta hay fus leydi meeri fasaga ha nelaɗo yarni noon ɗe ɓerɗe min namiri tawhidi ko ɓunnilo namir ko ndiyam ɓuuɓuɗan job tawhidi ɓunnuɗo ɓuuɓi job wa arwaha o ɗon ɗin tinni ɗe ɓerɗe min salsabilil ikhlas immorde e ndiyam ɓuuɓuɗan ka laɓɓingol ma laɓɓinangol allah ɓuuɓugol joppu kadi wasagaha aw wasagaha kan o soggi ɗe ɓerɗe ilallahi faade ka allah wasagaha soggi ɓerɗe ilallahi faade ka allah dalilul mutabaati dalil ñentingol nelaɗo ñemba nelaɗo jokka nelaɗo fahtazat ɓerɗen ɗe memmini warabat ɗe ɓeydi wa ambatat ɗe fuɗini min kulli zawjin kala noone bahijin labaɗo fa azzatil ummatu mofte ɗen ɗe teddi bada dhillatiha ɓaawa hoyende majje wajitamat ɗe moɓodiri bada furgatiha ɓaawa ɗe sertugol wasarat ɗe wonti galibatan ko ɗe fooluɗe bada an kanat maglubatan ɓaawa hari ɗe woni ko ɗe foolaɗe mofte ɗen sabu tawhidi laaɓuɗo on heewi ɓerɗe ɗen laɓɓinangol allah woni e golleji ɗin on tumati ɓerɗe ɗen ɗe memmini ɗe ɓeydi o wi ɗe fuɗini kala ko laba mofte ɗen noon heeɓi teddungal hari no hoyi hari ko ɓe jokkuɓe ɓe woni jokkaɓe hari ko ɓe ardaɓe ɓe woni ardiɓe hari ko ɓe sertuɓe ɓe woni moɓodirɓe bagiyatil aqidatu ala safaiha wa naqaiha wa tuhriha nde finde ɗo sifande ɗo ɓaynelaɗo ari changi ko wonno kon ha yimɓe ɓen heeɓi tawhid heeɓi aqida selluɗo ɗum ɗon heddi on aqida ɗon heddi e laaɓugol muɗum e wonugol pos no henti safa no laaɓi pos jilla naqa fof ko gotum tour fof ko goto no laaɓi jilla haywde jilla toon ɗum woni dumunne hatta ida qada allahu amran kana mafula ha allah ñaawoyi hunde tawore ko waɗayde kadi wa dakhala fi dinillahi naati ka dina allah toon man lam yatasharrab qalbuhu attawhida alkhalisa on mo tawta ɓernde mum nde yarali ha ɗon ɗiti tawhidi laaɓuɗo on hadatha fi nnasi alhalal e heyɗi ka yimɓe ɓen sinca ka yimɓe ɓen toon faljireji halal ko perɗi ko jolɗe heeɓi wa tafarragat bihimu subulu laawi ɗin sendi yimɓe ɓen laawi ɗin seedi si laawi seedi jokkuɓe ɓen seeday
wa rajati lmadahibu lmunharifatu yaltiti hitti raja ko heɓugol marché ɓe inna rajati lbidaatu ɗe o makiti ɗon fewn ɗon on no hitti ko wona ɗo cikodirede ɗi laawi oñiiɗi almadahibu lmunharifatu ko laawi oñiiɗi ɗin accutuɗi selɗi laawol ngol nelaɗo e sahaba ɓe wonno e mum ngol laawi créyaɗi ɗin ɗi anda ɗi heeɓi jaahu ɗi heeɓi jokkuɓe wal afkarul haddamatu e ideji bonnayɗi fes miijoji bonɗi mana ɗiɗo afkari wona ko neɗɗo miijoto ni tun ko tawata o waɗi ɗum ide o windi min ko ɗum mi hooli min ko ɗum ɗo mi watta ko ɗum ɗo tawi noon koko bonnata tawhidi on kon few ɗin ɗon noon ɗi anda ɗi yaaji wa atallatil fitanu bi ra'siha fitnaji ɗi yurnini hoore mum atalla ko waɗugol ni ƴeewugol fitnaji ɗin ɗi ƴeewi ɗi yurni wa fashatil bida'u bi bu'siha bid'aji ɗin ɗi yaaji kanji e boneji majji bu's ba'is ɗi yaaji hatta ida zagatil absaru ha gite ɗen oñi wa balagatil qulubul hanajira ha ɓerɗen hewti ka daaɗe wabtuliyal mu'minuna julɓe ɓen ɓe jarriba wa zulzilu ɓe dillina zilzalan dillande shadidan sattunde ɓaawo ɗum ɗo yani o sifanike en fataraji ɗiɗi man fataraji tati fatara goɗɗo go adne nelede sallllahu alih wa sallam honno yimɓe wawno ko hamajiya ɓe wurno ko rewgol sanam ma rewgol lamɓe rewgol kaaƴe rewgol e tooñe e wartidiro e angal jokkerendan e sertigal e ɗum ɗo nelaɗo ari régili ɗum ɗon fop yimɓen heeɓi tawhid heeɓi aqida woni yiɗidirɓe heeɓi doole jogodiri ɗum ɗon kadi yahi dumunne on fatara ɗon kadi yimɓe goo naati ka nder l'islam tawi ɓe heɓa aqida mutaki ha ka ɓerɗe maɓɓe fuɗali toon ɓe créyi madhabuji ɓe créyi laawi ɗin laawi noon heeɓi jokkoɓe ha lamɓe goo jokki ɗin kala laamu ngun kam ɓe wattiri ɗon heɓay doole e fataraji goo lamɓe ɓen tigi farli e hoore yimɓe ɓen wonde ko be ɓe jokka ɗin laawi arino mu'tazila en jahmiya en ɓeɗo wiɓe yedduɓe sifaji Allah ɗin few ɓe jogii agaydo en jantoto yeeso seeɗa wowla e fi maɓɓe en wowla e ɗon ko kamɓe woni homɓe arno wano aminu en hulafa en ɓe wino ko ɓe wi'i kon ko ɗum wigol alqur'ana koko taga wonde yiite ngen e aljanna on lannoyay e goɗɗi goo ɓe oblige yimɓe ɓen ko waɗa ɗum jaɓa ɗum gomɗina ɗum si wona ɗum kakaso ma wareɗa ɓe wari ha tawi yimɓe suusa hande kadi yaltintinde finde sellude nden ko ɗum ko faala wiide ɗo balagatil qulubul hanajir ɓerɗo ɗen tawi hulama hande kadi tawi asusawol ene ko ɗum a fiɓuɗa ko finde ahlu sunna wal jamaa ko madhabi ko imam ahmad jokkuɗa yeƴƴito taw ha dara ko kanko si to inima ko onno ko aray ko ɓe jama ko jokki kon so tawi on tigi tawi andi sa jokki ɗum ɗo joni ko darde ko taƴeten ɗon e ɗon on tigi waɗay wonde tugiya o wi ɓaawo ɗum ɗo noon kadi ɓaawo on fatara ɗon on tumati qayyada llahu allah wurti min a'immatil huda immorde annabaɓe e almamiɓe peewal hooreɓe peewal wa alami duja e mandeji niwre alam ko mande wano joni ko watte taw hayno to ka woɗɗi na en woɗɗa puisque ɗa ko nokku kaari ni duja ko niɓe allah wurti e hooreɓe peewal ɓe tawata a yiyaɓe tun anda hi pellet ko ɗo ɓeɗo ko jokkisoɓe ɓeɗo jogi finde sellude wona imam ahmadu en wono imam malik en imam shafi en imam abou hanifa en e waɓe no ɓen wayi
Allah wurti ɓen ɗon man yuidu nnasa mono yiltita yimɓe ɓen artita ɓe ila mishkati nubuwati adda ɓe ka annora annabagal. Mishkat ko ampoule ko réflexion ko jalbi. Andi hari kamɓe lawno ɓe waɗirno lampuji fi yo jalbu wonɗoni ɓe asay ɗo kono haɗa ɓe wuɗɗino yaali ɓe waɗa lampu on ɗon ɓe melta ɗon ko rawni no faaro oto waɗiri ni. Andi ko faaro ton ko yiltu ko jalbi kon bugo to si waɗama ɗon haray no hentini ɗon fuu ɗum woni mishkat. woyi mishkatu nubuwati ɓen ɗon ari noon ɓe yiltiti yimɓe ɓen e jalbendi e annora annabagal ngal wa qalatil imani ɓe addi ɓe artiri yimɓe ɓen ka nder tata liman. qala ko no wiye kan no wiye tata ka holni tawat goɗɗo fayda wata natude. wa yakshifu lahum tawa on ɓen ɗon alman ɓe huncana yimɓe ɓe ɓe yaltinayi ɓe wirtay zuyuf al batili fo mere on. Zuyuf zayf ko hunde nandintinnade tawa kono na kañum. andi fo biye ko zayfu e ko zuyuf ɓena hadihi dolarat muzayyafa muzayyaf zayf ko tawata no wayi yo kono na kañum. ɓeeɗo andi bid'aji ɗin ɗi nandintinnete ha e ko woni gonga kon kono taway si a yahoy ha tun ata no nandi kono na kañum no serti ko hakkunde foññe colli. ɓeeɗo no ɓe Allah wurtoyi fi artirgol yimɓe ɓen ka nelaɗo e sahaba mum ɓen wonno ɗon e hino ko ɓe woni wadde kon ko yaltintinnalngol yimɓe ɓen nde fenade moƴƴinade ɗi bidaji moƴƴinaɗi holla wonde ɗiɗo ko ɗi mere ɗi moƴƴa. on yii ɗum ɗo no jokka kono no luutodiri e ko nelaɗo sallah sallam wonno e mum kono no luutodiri ko alquran tindinta e ko sunnaɗo sallah sallam tindinta. tayib o wi wa yadhadu shubaha al mubtilina hiɓe dahad ko mortingol ko fittugol itta ɓiira itta shubah ko nanduɗi ko jilɓayeji al mubtilina bonnoɓe ɓen fala e bonnugol tawhidi on fala e bonnugol aqida ɓen hiɓe jogui toon jilɓayeji jiɓi liɓiji ɗi ɓe atta ɓe si tawi ɗum ɗo waɗi haray ko onno watta ɓe addi piiji bus si tawi a mutaki si ɓe liɓa yiɗi en hoorema a jiɓata konno jokkata. ɓeeɗa no ari holli ɓe ɗin jiɓi liɓiji ɗi ɓe addi holli ɗi fof ko ɗi mere. wa yarudduhum hiɓe rutta ɓe ila manhaji salafi as-salih artira ɓe e laawol yimɓe moƴƴo ɓe attino ɓe ngol ɓe rewno e mum ngol. no a joni yimɓe majji ɓe hakkiti ballal ngal ɓe jokki ɗattoyna e wuro ɓe ko ɗo kana ɗo ɓe woni weemuɓe goɗɗo garani he are molla are hey na toon ko ga min komi ta kanje ɗo ara nodda ɓe noon ƴetta ɓe noon arta ha ino ballal ngal ɗo hako ngal ɗo jokkoton ko ngal ɗo tun nani aw hewta joni kam misire woɗɗa hay seeɗa ko noon Allah heɓɓitori mofte ɗen ɓawɗi feddeji yaltugol aljahmiya almu'tazila alqadariya aljabriya almurji'a ha hewti asha'ira almaturidiya alkullabiya e ɗi feddeji Allah addoyi yimɓe karmakoɓe laɓɓinanɓe Allah ɓe ama ɗowi yimɓe ɓen noon artiri ɓe e ko ɓe wonno kon e ko yimɓe moƴƴuɓe lawɓen ko wonno mum kon. o wi innal mutabassira o wi yi'owo dartowo moƴƴi fi tarihi al ummati l islamiyati e tariha ɗe mofte l'islamu ɗo la yara o yiyay anna izzataha wonde teddungal ɗe mofte ɗo wa uluwaha e towugol ɗe mofte ɗo wa galabataha e foolugol ɗe wa daynunatal umami laha e moftal luttiɗin foppu yankinanagol ɗe mofte ɗo nuɗɗino e dayna ko ɗoftagol wonat ɗe mofte ɗo murtabitata ɗum no humodiri bi safai aqidatiha laaɓugol finde mofte ɗen taw ɗe mofte nelaɗo ɗo
bi safai aqidatiha laaɓugol finde majje on wa sidqi tawajjuhiha ila llahi e gongugol fewtugol ɗe ka Allah wattibaiha li athari nabi sallam e jokkugol mofta ɗen batte yinaɗo sallam wa sayriha e yahugol mofta ɗen ala manhaji salafi salih laawol yimɓe moƴƴuɓe attanoɓe ka ɓe rewno ɗon wajtimaiha e moɓodirgol mofte ɗen ala a'immatiha e hoore ardiɓe mofte ɗen ka lamɓe e ka karamakoɓe wa adami munazaatihim fi dhalika e wasugol poɗodirgol e maɓɓe e ɗum ɗo poɗodirgol lamɓe ɓen e karamakoɓe ɓen e ko Allah okkiɓe kon jaɓana ɓe iwtira ɓawo maɓɓe wa anna dhullaha wonde kadi hoyende ɗe mofte ɗo wa da'afaha e lo'ugol ɗe won khidalaha e sanjagol ɗe inkhidal ko wonugol kañum tun ala ballo wallo ɓe fof ñobba juuɗe wa tasalluta al umami alayha e wurtagol moftali luttuɗi ɗin e hoore majje ɗum ɗo kadi murtabitun no humodiri bintishari bidai sakitagol bid'aji ɗin wal muhdathati fi dini e sincaɗi ɗin ka dina wattihadi l andadi e jogitagol yerudiɓe Allah wa shuraka'i ma Allah e kafidiɓe Allah wa dhuhuri l firaqi dallati e yaltotugol feeña humba feddeji majjuɗi wa nazi yadi ta'ati e sortugol jungo ɗoftare sortagol e laamuji ɗin e créa partiji créa e feddeji yalta e ɗoftare laamu fes kañum wona tun feere jamaji ɓeeɗa no wara ɓeeɗa wareteɓe anda ko hono warede waroɓe anda ko hono warde wal khuruji ala al a'immati e yaltugol e hoore almami ɓen e hoore lamɓe ɓen e hoore karamakoɓe ɓen yalta wiya fof ko fus kañum tun woni kañum o wi ɗum ɗo si ɗum mofteɗen kaɓe hewti ɗo wo haray ayɓe ɓen heeɓi ko ɗaɓɓayno ko haray mofteɗen woni lo'uɗe ɗe woni ɓe sonjidirɗe ko honɗum waɗi si mofte ɗen sen daari wana fewno ɗo mofte naɗen sallam loore no heɓi ɗe sertugol no heɓi ɗe ayɓe no wurti e hoore majje no ƴetta ɓeeɗa piira ɓeeɗa si en daari tigi hande mofte ɗen no woni e rewirde Allah noon findeji ɗin tawa feddeji ɗin no ɗuuɗi ha feƴƴiɗi piɓle ɗen nokkeli bus no boni ko ɗum o faala en wiide o wi innal inhirafati l agadiyati andu selanɗe woopitanɗe telen ka finde wal haydata an manhaji salafi salih e hayda ko luncitagol ko wonugol ni beragol pottitagol laawol moƴƴuɓe attinoɓe ɓen wal inkhida e ɗaynitorgol bi zuhrufi qawli arbabi l madahibi l munharifati ɗaynitorgol cuɗaari labegol konguɗi joomiraɓe laawi ɓoyliɗi ɗin huwa alladi farraga al umma ko ɗum sendi mofte ɗen ko ka piɓle haalaman ko juurde ka piɓle no woña ka manhaj laawol ngol yimɓe moƴƴuɓe ngol jokkunongol ɗon kadi no sela kono ɗayni yimɓe ɓen buy ko ɗaynitori ko ɓe joomiraɓe ɗi laawi ɓoyliɗi sincaɗi hiɓe weeli konguɗi hiɓe jogii defte ɓe wallifi ko ɗum ɗon waɗi ha mofte ɗen ɗe serti wa adafa quwwata ha ɗum loyni doole mofte ɗen wa kasra shawkata ha ɗum ɗon heeli bullal mofte ɗen wal waqi'u shahidun ala dhalik o wi ko woni kon fewn ɗo réalité on ko woodi kon fewn ɗo no seedo ko wowla ɗo wonde hi ko noon tigi sa daari no fewdora noon no fewdori noon a tawi ko kañum tigi ni wala makhraja laha min dhalik ala yaltiral ngal ɗe mofte ɗo e ɗum ko ɓe woni ɗo ko illa birrujui so na yiltitagol ila ma kana alayhi nabiyu sallllahu alih wa sallam wa ashabuhu wa aimmatul huda ko wonno e mum kon nelaɗo on e wondiɓe mum ɓen e almami ɓe peewal ɓen falan yasluha akhiru hadihi l ummati sakkitode ɗe mofte ɗo moƴƴata illa bima salaha bihi awwaluha
sina ko attino mofte ɗen ko moƴƴirno kon. Sakkitode mofte ɗen moƴƴirta sina ko attino e mofte ɗen kon ko moƴƴirno kon. Ko honɗum ko atti kon e arande nde mofte ɗen ko honɗum moƴƴirno? Ko alqur'ana e sunna. Jokkugol neɗɗo sallallah alih w sallam ko ɗum wanno ha ɓe heeɓi doole, ha ɓe hula. Awa ko sakkiti kon kadi si moƴƴay ko be yilto e ko attino kon ka rewno ɗon. Wa inna nukusa tabiti wonde yiltorgol ɓaw nakasa ala aqibay, yiltorgol ɓawre yeddutugol an jaddati tawhidi gay laawol jadda ko laawol yeltitagol akkita laawol tawhidingol. Warragbata an manhaji salafi as-salih e añugol arragba an sina ragaba fi ko yiɗugol, ragaba an ko añugol laawol yimɓe moƴƴo ɓe attinoɓɓen. ɗum ɗo munafatun lil adli, ɗum no luutodiri. Munafa ko no riwodiri e nun ɗangal. Wa mujafatun lil agli, ɗum kadi aray ko woɗɗitagol haqqille ɗen. Mujafa ko pottitagol, ko woɗɗitagol e haqqille ɗen. Haray haqqille jaɓa ɗum kadi haray on tigi acciti ko ɗaɓɓano kon. Qala ta'ala, Allah tawɗon o wi lagad arsalna rusulana bil bayyinati, wallahi min nuli nulaɓe amen ɓen min nuliri ɓe hujjaji. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, min jippini wondude e maɓɓe defte. Wal misana e peesirɗe. Li yaquma nnasu bil qisti, fi yo yimɓe ɓe daro e ko feewi kon, yoɓe wonu ka feewi ɗon hakkude ka ɗaɓɓa ɗon. Wa inna a'zama al qisti at tawhidu, o wi tabiti wonde no jaa e ko ɓuri mawnude e peewal ngal wotinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ra'sul adli, ko ɗum woni hoore nunɗal ngal. Wa bihi qiwamuhu, ko sabu tawhidi on woni darorɗe piliyeje nunɗal ngal. Wa inna adlama zulmi, on ko ɓuri toñude e tooñe ɗen a shirku ko shirku ɓuri toñu wonde tooñe kala ko woni tooñe. Qala ta'ala, Allah towɗon o wi'i hikayatan an luqmana fi wasiyati libnihi, mo fillito konngol luqmana ngol o wasino ɓiɗɗo makko on. Honno luqmana wino ɓiɗɗo mum on, o wi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim. O wi ɓikkun an wota shirkan Allah, sabuna shirku ko tooñe mawɗo. Wa an abi darda radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla, itama abu darda yo Allah weltanamo o itte Allah sallallahu alaihi wasallam wonde e nelaɗo wi'i Allah subhanahu wa ta'ala o daali wa inni wal insu wal jinnu fi nabayin azim. Allah daali o wi min e yimɓe ɓen e jinnaji ɗin meɗen e fiyake mawɗo ha hakkunde amen, hunde mawde no hakkunde amen. He ko honɗum Allah woni hakkunde ma e ɓe jiyaɓe ma ɗo yimɓe ɓen e jinnaji ɗin. O wi sabu honɗum akhlugu wa yu'badu gayri, miɗo taga goɗɗum go rewe haranamin. Wa arzugu wa yushkaru gayri, miɗo arsika woɓɓe goo ɓe wona min jarne. Min mi okka mi waɗa arsike on, yimɓe ɓe ñama arsike on ha gane ɓe jarna goɗɗo go haranamin. ɗum ɗo o wi hakkude amen ko mawni no hakkude amen dey ɓeɗen jogodirani ko mawni. wi rawahu tabarani fi musnad ash-shamiyin wal bayhaqiyu fi shu'ab al-iman wad daylami fi musnad al-firdaus. wa inna a'zama al-firyati an tushrika billahi wa qad khalaqaka. ɗo jaa e fenade ɓurde mawde firya fefindade fenade ɓurde mawde nden nde on tigi sirkanta Allah, nde sirkanta Allah te ko Allah taguma ko sirkuɗa e Allah ɗo ɗum tawanoka fewde tageteɗa wallitaki fi tagugol ma ngol few. wa idha kana Allah subhanahu wa ta'ala, si tawi Allah seniɗo mawɗo on kadi amara bil islahi, o yamiri moƴƴingol, wa naha anil fasadi, o haɗi bonnugol e bongol bonki, wal ifsadi e bonnugol, fasad ko bone, ifsadi e bonnugol. فقال تعالى الله تودون وي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
Allah wi wala tufsidu fil ard taw bonnu ka leydi dey taw bonnu leydi ndi mbaɗa islahiha ɓawa ndi moƴƴinama. Bonnugol leydi ndin wona waɗugol jibbombuji atomique ma asugol leydi ndi ma waɗugol piiji. No jaa e bonnugol leydi ndin sincugol ka Allah yeddete ka leydi, waɗugol baaruji beere, waɗugol ka dorogo yeeyete, waɗugol ka rewɓe yeeyitoto, waɗugol nokku ka shirku watte, ka watte ziyaraji, ka yimɓe arata rewa goɗɗum ngo ko wona Allah. ɗum ko bonnugol leydi no. Yaltingo jikkuji bonɗi, sincugol tooñeji, ɗum ɗo fof ko bonnugol leydi ni. O wi tan bonnu leydi ndi de ɓa Allah moƴƴinidi. Wado uhu rewe Allah noddemo khawfan wa tama'an, ka hulgol e ka tañƴinagol, hulgol lette makko ɗen e tañƴinagol yurmede makko nden. Inna rahmatallahi tabiti wonde yurmede Allah nden garibum no ɓatti minal muhsinina immorde e moƴƴimɓe ɓen. Haala makko kan no juuti en wawata gaynugol ko hande, joni e waydara ɗo hande inchallah tokkoyen ɗo haatuma gaynuɗen nde yewtere ɗo ko yewtere gando, yewtere ganduɗuɓe, kummaluɓe, anduɓe tariha ɗe mofte ɗo, andi piɓule feddeji ko kamɓe yewti en ɗo. ɗum ɗo koko hana famede, ko hana hutorede, ko réalité ko gonga on kadi ni wallahi. Kono no muusi, no metti, no satti, sabuna o tawhid, o aqida sino jangede fayda ko muynutugol barme, ko muynutugol barme. Ko waɗi goɗɗo si tawi mo hooli hunde himo hoɗɗi kadi, himo felliti wonde daɗal makko ngal e malal makko ngal ko ɗo woni. A ari a inni he rento e ɗum ɗo, accutu ɗum ɗo, sina Allah faabi hara e heɓi gaño, o famantama few. Ko ɗum waɗi Imam Maliki wi yimɓe bidiya ɓen ɓe tubata. O wi waɗoɓe bakkati ɓe no tuuba, yaroɓe beere ɓen no andi no yarde beere kono beere nde moƴƴa, waɗoɓe zina ɓen men, ñamoɓe riba ɓen men, ɓen on fof no andi. Ko ɗum waɗi sa wi yo accu tun ko fayda o monantako ma ko way joni miɗo darude, miɗo etade torlan Allah, yo Allah accinan ɗum. Kono mo waɗi bidiya himo rewirde ɗum Allah, himo felliti wonde kanko ɗum ɗon ko ɗum ɗon nattamo aljanna. Sa wi yo accu ɗum no inne onon kadi konto duɗɗor ɗon. Kono woni wahabiyankoɓe ne haray en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkoren arsuku en finde sellude, o holla en kala ka wonɗen e faljude. Si tawi ɗen faljude e nder nde finde meɗen, eɗe dewe men, eɗe huwodire meɗen, eɗi jikkuji men, eɗi nediji men, tawi no woodi ko woopiti e konelaɗo sahaba ɓe wonno e mum kon, yo Allah hollu en ɗum addu lawade. O arsiki en kadi accutugol ɓaynayi ugol ngol tun, on tino yiya ha gane kono ronka accutude few. En tori Allah yo Allah accitin en ɗum, yo Allah tabitin en hoore gonga, Allah waɗen e lawol ko Allah sallallahu alaihi wasallam e sahaba ɓe wonno ɗon. En tori kala subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa en ɗum. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin. Jazakumullahu khairan haray ka sengo lawol kisal ɗo eɗen mari ɗo question ji waɗiɗi natunoɓe neeɓi seeɗa en andata ko ɗum haray woni fandude maɓɓe muɗum. Haray so tawi no newo ɓay tan on juuti daren sen jonnayɓe konngol anden ko honɗumɓe hatonji. Joni andino yimɓe kadi mo faala ɗumannade faala siibude darso on ka woni ko ka audio woni ka vidéo ko honno jonno numéro ji mon ɓa yimɓe no noddilan mi wolno numéro ji ɗin ka radio yimɓe nodda mi naɓani yimɓe buy kono ɓay mi wawata naɓande yimɓe fof so wolli ɗo jonno gasa woɓɓe goo wallito kadi ɗimmoɓe mum ɓen. Aray bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yawmiddin. Aray musidɓe julɓe men salmini on go salminama gol islam ɗo, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray fi ko yowiti e fi nde deftere nde karama ko meɗen suɓani en ɗo fi ɓanginalngol en ka dina meɗen e finde meɗen nden e nder muɗum. Haray ko groupe aji ɗiɗi ɗo ɗe e assistant ɓe meɗen marɗen ɗo, ɗum ko honɗum ko Issa Diawɓe Baka sengo lawol kisal e Cheikh Ibrahima Marela kipanɗo en ɗo ɗe page lawol dina e groupe aji muɗum e wondude ɗo ɗe kadi e karamakoɓe meɗen e imamuɓe meɗen no make e Oustaz Ibrahima Bun Souleymane Diallo.
aray ko ɓen ɗo woni assistant meɗen ɗo ɗe ɓe wallitaden fi programme ji ɗin. Joni noon karama ko meɗen wanno ilan himmuɗo fino jama wawira hendade oɗo darsuno haniri noon, kono ɓayɗen andi murandu ɗum fewɗo no ko ni Allah hoddiriri tawi kaka weeyo ɗo wawɗe rewnude programme o. Joni noon e nder ɗi page ji ɗi nanɗo meɗe wowla ɗo haray fof no yaadi ka telegram ɗon haray ko wonande yimɓe ɓe tawata no mari toon honɗum telegram no wawi heɓude accès hara kadi ko moins cher, wono 1000 francs no wawi nadude audio ji tati ɗimen naɓata ɗo, kono ɓen ɗon haray ko honɗum ɓe wawata heɓude mo direct, ɓe wawi mo heɓude wonde men gayni men ƴawnimo ka telegram toon ɓe hendomo. Wono whatsapp on kadi ɗi numéro ji ɗiɗi ɗi ɓe jonnuno on tigi ko naɓirta ɗin ɗaɓɓi hen jonniraɗin ɗon ko yo ɗaɓɓu contact o natoya ka whatsapp to o addana men toon audio ji